Honorable Rukema, singusubiza ahubwo ndakubaza. Ye uramwisubiriza, ndakubaza kubera ko muri ibanda cyane ku Rwanda, nyamara u Rwanda ntabwo ruri hano mu kiganiro, nta nubwo u Rwanda ruri murenge ngo muvuge ngo ndugo rimo rubatandukanya. Natumiye abanyamurenge babiri, ibibazo mubirangirize hano nkamwe w'abanyamurenge babiri, mutubwire ikibari ku mutima, mutubwire ukuri mufite, mutubwire niba muri abanyekongo koko, mutubwire ubwo bukongomani bwanyu icyo bubamariye muri iki gihe nk'iki ngiki, cyane cyane iyo mubona abana bamwe b'abakongomani basa n'abanyarwanda babambura ubusa bakabakubita babita yuko ari abanyarwanda. Ibyo ngibyo niba biterwa n'ibyo muri Nyarugabo avuga, nabyo abitubwire. Moyize, ko bavuga yuko wowe ushaka kuzana intambara muri murenge, kukururira abana b'abanyamurenge mu ntambara izabamara. Ijambo rya mbere sinatukanye pe, sinzanatukana, ariko ibyo natekereje ndambivuga, kandi mu kibazo nk'iki sinorya umunwa. Iramuvuga irambuhurira uko Moise Nyarugabo, senateur honorable, gusunika ubwoko ngo usurikire mu ntambara, icyo ntazi ni ahantu wayiteguriye. Ariko kuza n'abana b'abanyamurenge ubuze kubasunikira mu ntambara ya M23, iki kibazo uranyita ngo ni umushinyaguzi, ariko hariho irindi jambo ryose ni ese Levi wavuze ngo uri mukuru waje, ariko hari abakuru bagira amafuti. Hari uwavuze ngo sinavuze icisha makanika, ariko nakivuze. Moise niba azi kumva neza nakivuze. Wowe uri muri leta, gira leta ireke kwica abantu, gira leta ihagarike ingota. Niba binaniye tuzayirwanya, nta yandi mahitamo dufite. Kandi n'ukuri umugambanyi ntiyondege iminsi ngo ngire ubwoba. Nta ideoloji ikora ku Rwanda izosaza abanyamurenge bakibaho, ntawe. Buri wese ngiye kumuha ijambo ry'umunota umwe. Ndahera kuri wowe Senateur Nyarugabo, niba hari ikintu ushaka gusubiza ku byo Honorable Rukema avuze, musubize kandi unasoza mu munota umwe mbere yuko nawe tumuha ijambo. Urakoze cyane. A world of stories. Iramuvuga irambuhurira uko Moise Nyarugabo, senateur honorable, gusunika ubwoko ngo usurikire mu ntambara, icyo ntazi ni ahantu wayiteguriye. Ariko kuza n'abana b'abanyamurenge ubuze kubasunikira mu ntambara ya M23, iki kibazo uranyita ngo ni umushinyaguzi, ariko hariho irindi jambo ryose ni ntugire ngo nabututse. Hariya ubwoko kurabujana kuja kuburoha ahantu butazogera. Imyaka yabaye nyinshi, u Rwanda rwagerageje ibihe bitari bigufi byo gushaka ukuntu zakura abanyamurenge muri ho plateau y'iwacu. Barabibuze, nabivuze mbere. Kandi kiriya icyo makanika yapfuye, hari uwavuze ngo sinavuze icisha makanika, ariko nakivuze. Moise niba azi kumva neza nakivuze. Icisha makanika ni kiriya cyabaye none. Makanika kuba agize imyaka 7 ihaye ija kuba 8, ariko makanika cya munsi yavuze kuko ashobora ubwoko ngo bujane mu ntambara atazi iyo yateguriwe, atazi n'intego zayo. Ariko uno munsi makanika abaye yapfuye atarashingurwa n'icyubahiro kubera ibyo yakoze. Hatangajwe ijambo ryo gushorera ziriya mfubyi yasize ngo bazijane baze kuziroha mu ntambara ya 23. Mwirengera bivuze kuko noze ntikandagira. Yego ruguru hatewe Mr. Moise Nyarugabo, ruguru hatewe ziriya mayimayi zose ni amaboko y'u Rwanda, n'imbaraga ni strategy z'u Rwanda. N'ubu turabizi kuko ikiraro ari ugukoresha ariya
ariya moko nico navuze kujana ririya tangazo ryabaye nubwo uriya mugabo nubwo journaliste atararitubaza cyangwa yaritubajije wenda tutararisobanura neza kiriya ni ikintu cyo kujana ubwoko kumuroha mukaga kuko abanyamurenge baturanye n'andi moko kandi ntaho tuzoja tutabana n'andi moko kutuvangura mu yandi moko agatangaza uri Colonel Semakama agatangaza ngo ajanye twirwaneho muri M23 ngaho mbwira ingaruka journaliste munyamakuru Venice mbwira noneho ukunda n'umoko abana n'abanyamurenge ibuvira ibukavu no mu yandi maprovinsi ya Kongo yose mbwira noneho rino vangurwa ryacu n'andi moko tubana kuko vanga zakunda turi abakongomani turi abanyarwanda ariko aravuga Kongo ni igihugu mu butegetsi kandi nta butegetsi bwera dedede. Honorable Rukema singusubiza ahubwo ndakubaza uramwisubiriza ndakubaza kubera ko muribanda cyane ku Rwanda nyamara u Rwanda ntabwo ruri hano mu kiganiro nta nubwo u Rwanda ruri murenge ngo muvuge ngo nirwo rurimo rubatandukanya. Natumiye abanyamurenge babiri ibibazo mubirangirize hano nkamwe b'abanyamurenge babiri mutubwire ikibari ku mutima, mutubwire ukuri mufite, mutubwire niba muri abanyekongo koko, mutubwire ubwo bukongomani bwanyu icyo bubamariye muri iki gihe nk'iki ngiki, cyane cyane iyo mubona abana bamwe b'abakongomani basa n'abanyarwanda babambura ubusa bakabakubita babita yuko ari abanyarwanda. Ibyo ngibyo niba biterwa n'ibyo muri Nyarugabo avuga nabyo abitubwire. Moyize ko bavuga yuko wowe ushaka kuzana intambara muri murenge kukururira abana b'abanyamurenge mu ntambara izabamara. Ijambo rya mbere sinatukanye pe sinzanatukana, ariko ibyo natekereje mbivuga kandi mu kibazo nk'iki sinorya umunwa. Levi yaravuze ngo turashaka gusunikira ubwoko mu ntambara ya M23, ariko biteye isoni. Intambara tumaze mu myaka 8 kandi nawe wabyemeye. Icyo gihe M23 ari hari igihe batwise inyana yacu yose ruguru mu misozi n'umuhana wanyu. M23 ari hari wari warasunikiye byirwaneho muri M23. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri uravuze ngo u Rwanda rugize igihe rushaka ngo gukura abanyamurenge mu misozi. Ese Levi wavuze ngo uri mukuru waje, ariko hari abakuru bagira amafuti. Bari abanyamurenge 200,000 biri mu Rwanda, mu Rwanda rwabahamagaye ko mutabakuyeyo kutaragira mu muri parlement uvuga uti hari abanyamurenge 30,000 bari mu Rwanda, reka cyo kubavanayo tubagaruye muri Kongo. Ayo magambo yashaje ateye isoni. Mushaki ibindi bisobanuro, mushaki yindi ideology. Iyo ideology irashaje, nta munyamurenge ukiyumva, mushaki ibindi bisobanuro. Intambara y'imyaka 8 badusenyera batwica batunyaga. Uyu munsi declaration yabaye ejo, none ni wabaye ikibazo ngo mayi zose ngo ni imbaraga z'u Rwanda, ngo n'amaboko y'u Rwanda. Nimba reka tubyemere ko ari ukuri, nimba mayi zose z'abanyekongo zose zikorera u Rwanda, noneho leta nta leta mugira, nta leta ukorera, uveyo ngese nimba nyine wumva ko mwakomeza gukorana na leta y'igiti idafite ikimaze. Nimba mayi zose zo muri Kongo zikorera u Rwanda, noneho u Rwanda rwo rutegetse Kongo, noneho ni mu rugandukire kuko nta leta mufite, nta butegetsi mufite. Ikibazo nshaka kuvuga ngo ngubu ko turajana abanyamurenge mu kaga, bakamaze nk'imyaka 8 papa, bakamaze nk'imyaka 8, amazu yarahiye, amakanisa n'amashuri n'ibitaro, inka zaranyazwe, habe n'umuhana wanyu wowe Levi hari inzu yuhagazemo, ababyeyi bawe bari umuhana wanyu, ni u Rwanda rwabateye. Ndagira ngo mushake ibindi bisobanuro. Mwarabikoresheje cyane murwanya RCD, mugira gute byarashaje, nta muntu ukibyumva. Simvuga ko ikibazo ari igihugu cya Kongo, ikibazo ni leta mbi, nta kindi. Kandi natangiye kuvuga nkorera muri leta, narabuvuze
urabizi nakoze conference de presse uno munsi urasenye iwanyu mu Rurambo ninjye wakoze conference de presse ndi Kinshasa kandi ngiri deputy none se ibyo nacyo kibaye ikibazo cyumva ko agomba gukorera iyo leta akayubaha nawe nakomeza ariko icyo nkubwira leta izoshaka kunyisha izogusi ibyo nimba utari ubizi ndabikubwiriye nk'inama ngo tuvukane ikanyuma nshaka kuvuga ibi bintu byo guhora mwumva ko mwebwe mwo kwirwanaho twirwaneho ni nziza kuko ari abanyamurenge ariko bembetura ko ari icyaha kubera ko mwumva ko abanyamurenge mwo kwirwanaho mukitabara mukivana mugasuzugura akarengane ariko mukumva ko batutsi bo muri noro batokwirwanaho iyo turamuza muyikura he kumva ko kwirwaneho ni sawa ariko bembetura atari sawa muza mubikura. Honorable Rukema, iryo zina ryabanga mwabo Nyarugabo aguhaye uraryemeye urarifashe uzarwanya M23 urwanye n'abanyamurenge ukomokamo bose bashyire hamwe cyangwa se hari ikosa ubona mu byo ukora mu byo uvuga hari igikosamye ubonamo? Sinanze ko M23 yirwanaho. M23 iri muri Nord Kivu yirwaneho muri Nord Kivu birwaneho iri muri Sud Kivu n'abanyamurenge barirwanaho muri Sud Kivu. Ikibazo wahereye umbaza impamvu mvuga ihuriro ryakirwaneho na M23 hera kuri ririya tangazo uti kubera iki mvuga u Rwanda kandi u Rwanda riri mu kiganiro. Nakubajije impamvu uzana u Rwanda muri kino kiganiro kandi nta burimo wambajije kudakubwira ngo igituma tutobereka nuko akaga kanone jewe mbaye mvuga abanyamurenge barimo ni rino tangazo kandi rino tangazo ryo kuvuga ngo twirwaneho ihuzwe na M23 ni muri Nord birwaneho n'abandi bose birwaneho nabivuze neza Moise kandi bazavuga ngo ubaze icyazi azavuga ngo se nyina n'umukobwa w'abaki tugize imyaka tubitezera ntambara mu musozi wacu nabivuze ntangira yuko intambara zatangiye zifite ishusho yamo buri bwoko bugira groupe yabo niyo mpamvu iri twirwaneho yabayeho n'amagroupe y'ababembe n'abapfurero n'abanye yabayeho rero buri groupe bariya kuko ari amagroupe angana kuriya niyo yasenye iriya mihana yacu ibyo tubihurizaho nje nawe ukuye yuko urengera ukaza kuzitirira abandi. Ijambo rigira kabiri niba abanyamurenge baragiye bakaja mu Rwanda bakaja no mu bindi bihugu ni kariya kaga kandi umenye kuko mu nzira zimwe zateye abanyamurenge gusenya zavuye mu Rwanda ndasura mbivuge Redi Tabara yasenye abanyamurenge yavuye mu Rwanda igenda muri Hoplate wacu irasenyura imihana imara amatungo yica abantu ikora biriya zabaye iwacu cyangwa hano iwacu kiyago Moise iwacu ntanzi hari wabimbashije nta muhana wo mu Rurambo ukibaho zakozwe na Redi Tabara icyo ntukizi icyo wokerengageza aho ideology ngo twarwanije LCD umwanya wayo warakoze nayoba uyizanye hano mu kiganiro ntabwo bakubajije LCD ni parti politique yawe hano Redi Tabara bayikubajije niko ndayivuga kuko wavuga ko se abanyamurenge barasenyutse niba uvuze Redi Tabara nuko wavuze ikibazo cy'abanyamurenge ukaba uvuga ngo zitwabagaruye turabagaruwa hehe basanga Redi Tabara yarashinze imiheto n'amacumu yarakwikiye hariya ishaka gutumara inyuma y'amarango ya Minembwe inyuma y'amarango ya Bijombo ibibira za Rurambo zuzuyemo Redi Tabara kandi Redi Tabara niyo yaduseye kandi Redi Tabara yavuye mu Rwanda ibyo ntubizi Moise kumwe ngo abanyarwanda ngo baragiye ngo turarwanya ideology ya kera ngo irashaje nta ideology ikora ku Rwanda izosaza abanyamurenge bakibaho ntawe
buri wese ngiye kumuha ijambo ry'umunota umwe. Ndahera kuri wowe Senateri Nyarugabo, niba hari ikintu ushaka gusubiza ku byo Honorable Rukema avuze musubize, kandi unasoza mu munota umwe mbere yuko nawe tumuha ijambo. Urakoze cyane. Ijambo rya mbere aravuze ngo nimba twosaba leta kuyirimo kubera utayisabye irengera ubwoko bwacu, utegerejwe uruhushya rwanirwa ngo usabe leta ko irengera abantu bacu. Icya kabiri uravuze ngo ibyo mpaye nkora ngo ko ndagambanira ubwoko, wowe kera waragambanye, kandi ni ukuri umugambanyi ntiyondega iminsi ngo ngire ubwoba. Ijambo rya nyuma ni ukuvuga ko ntabwo mpaye nsukumira twirwaneho muri M23. Sinabaye no mu nama yafashe kiriya cyemezo, no. Ariko mu by'ukuri urebye nawe tumaze imyaka 8 turwana n'abamayimayi, leta ibafasha. Noneho leta yagaragaye yonyine, yaje ku mugaragaro, cyitwaza amayimayi yaje kutwisa. Aho tugire gute? Dutega amajosi, tuzamura amaboko? Jewe sindi umukuru wa twirwaneho, ariko ibyo bakoze ndabyumva, kuko nta bundi buryo busigaye. Guhura n'abandi bantu bose bahagurutse kurwanya iriya leta y'abicanyi, ndabona ko ni imwe mu nzira zotuzanira agakiza, kuko izindi zose twarazigerageje, no kwirwanaho twaragerageje, no kwirinda twaragerageje. Ariko icyo nshaka kukubwira, wowe uri muri leta, bwira leta ireke kwica abantu, bwira leta ihagarike ingoto. Niba binaniye tuzayirwanya, nta yandi mahitamo dufite. Nawe rero Honorable Rukema ufite uwo munota umwe rwose, kandi ubahirize ufate kugira ngo nawe umusubize ariko usoza ikiganiro. Urakoze cyane. Ndabwira mwene data Moise, icyo nakubwiye leta narayibwiye, iriya namuhaye uvuga, uri kuravuga amajambo kuravangavanga amajambo Moise. Iriya namuhaye uvuga ngo ntiwawujana iyo twirwaneho, ngo ntiwabaye no mu nama, ariko ugasubira ngo urabishyigikiye. Ese utabayemo mu nama ukaba uhari ubishyigikira, ni gute bigenda biti? Iyi nama wayibayemo n'ibikorwa byose ni wowe ubitegura, ni wowe ubipanga. Nicyo gituma bigutera isoni kuzoshorera, bigutera isoni kuzashorera ubwoko. Uturire mu mwobo, nakubwiye ngo igihe kizogera nzokwibutsa. Ntugende uraja kuzana ngo M23 muri Nord Kivu ngo uje kwirwaniraho muri Sud Kivu. Ndabashimiye cyane ba Honorable Levis Rutimama-Kangura na Moise Nyarugabo ko mwaje mu kiganiro, kandi bifurije amahoro y'Imana. Urakoze cyane. Urakoze cyane Evariste. A world of stories.